أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أمها حاضرين. ما نبي صلى الله عليه وسلم ekalege fanan algon men Lobuvethi Nabiyya kama buna ilanu mikurani ekamuga wara safu hagigetaken otima Lobuvethi akhunne miyadu algon men miwani ema Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam ge matweri akhlaga ekalege fanuge siratu intihaya denegane dirasa kuran jefa miyadu ema Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam ya tabawa kama dawa kuramunda nuwata mu'minun kama muslimun kama dawa kuramunda daringe kibang ema Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam du kurava wadagen nevi mativeri hidayatuge ali dammaru wani fanduwe nuwata baen hittakun gelli gosfa ehenkamu Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anuga wahi kuravva angawa fawa fada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mukhatab kuravva qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kalege fanu widalo washe miye timan kalege fanu ge magaki timan kalege fana adi timan kalege fana tabawa vegemwa mihum mi maga goala vani ilmu libigen tibe tandoro filagen tibe ekan oti diinuga kongota kan engi tibe ehmegen Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya Allah ta'ala lavwa fawani insaniyata den devana mithalaka bennuwane fada furihama mithalege gotuga dirulumuge huriha madanaka insanun benun jehene huriha marhalataka ما نبي صلى الله عليه وسلم کے ہدایت ونی الگون مننا فودے اچھے گوتوگا اہم اللہ سبحانہ وتعالى مؤمن تكن وحی قربنی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله کے رسولہ کی باغا تیبامی ہنوے ریویتی وگم و نمونہ لبت اخننے می ریویتی نمونہ ونی کم میہ کنو miriveti namuna eggotuga fennani adi enamunaga hifehetteni bes komme mihe kannun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir ay Allah sha adi akhirat duhan ede mihay Allah ge ruhuma ila gadota rujuuma adi akhiratu ge heo daruma ya thawaban ede mihay ehenkamu algon men man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mativeri namuna filawolo libigatuമുge niyomen ilahu subhanahu wa ta'ala minwar kuravva fi kama vanama ilahu algon men nameduga
hiyo kamen evani minwar kurawaf ekamaku takuraru ko ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mativeri hidayatu ge wahakatan adu iwe mun dairu efada mujtama ga algon men ulemun dairu efada mujtama ga algon men ge uluma gulunta embure mun dairu algon men nang ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hidayatu riveti namuna balanugane me kama vanama Allah subhanahu wa ta'ala evani algon men ge kommes uradumegge sabun ila subhanahu wa ta'ala algon men e matiwer niyamatun mahrum kurawaf ehmima lobati akhunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya behe gutun algon men wahaka dakka kama vanama komme madanaka komme janibaka komme farataka ves algon men ge wahaka amaz kuravidan ehnama ves mifada ogutu kolegga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya behe gutun algon men wahaka dakka kama vanama dekkeni daade madu daade kuda kuda wahakole ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam lobete akhune ekalege fana ki miedo algon men bay shakhsiyat gotuga mi balaganna shakhsiyat fada bekalennu furatama kama ki Allah subhanahu wa ta'ala emmeha makhluqataku tereng ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam khiyar kurawwa fawani emme kurisure efo ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam duniya wada gannawani Allah ta'ala irada kurawwi ikhtiyar kurawwa fawa gotegge matiga e nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada gennuma kuriga wada gen nabibe kalunge dufulu matinna ebebe kaluna bawale vi fayfuttakum Allah ta'ala min matir nabiyya sallallahu alaihi wasallam funuwane kama adi ekalege fanuge akhlaqi sifafultoge itura khalqi ekalege fanuge burasurage sifafultoge wahaka wes bayan kurawwa fabe ehmbegin ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagenuma kuriga ekalege fanuge sura kurehifa ebabe yahudinge terega nasarange terega ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya behegutun ebamihunge fayfuttauga ebamihun kare wadagenne vi nabibe kalunge dufulu matin bayan kurefa wale tafsilukam bodukamattaka ehenkamu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagenne vi ki olumen eggotuge nu ehme Allah subhanahu wa ta'ala yahudina nasarange halatu bayan kurawwa wahi kurawani ebami hunna ekalege fanu engene ebami hunge daring enge fada timage darifulu timayan enge fadan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay haqqu rasulaka haqqu nabiyyaka ege turun algon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge siratu dirasa kurmun fennani makka ge mushrikun eduwaswaruga tibi mistakum ves khudu tajriba kuramun diyakan ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge farapulun emme tupulu irusure aadiya khilafu insani aada fuwatta faniwi etakkantatake ekankamuge sabun ba emmi huntibi ma kurisure ekankan qabul kogge ba emmi huntibi duniyawi lada adi ekorna rattehenge sabun ekan i'lan kuran datiwefa lobati akhunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam duniya wada gennevi algon menge tereng ammu mistakun duniyen anna iruga balahattane alalane bappeyaku khidumetteriwane aili bayaku tibe gotuge nu ekalege faanu duniya wada gennu kuriga ekalege faanuge bappa fulu avahara vejje ekalege faanu ge maakam badun ekalege faana balive inkamuge khabar nu libenis ekalege faanuge bappa fulu avharave vejje ehmima ekalege faanuge muli haya puluga wes bappa fulegge ure bappa fulegge kulune bappa fulegge alalume tajriba kurawwan libiwadage fenne nuwata bappa fulaka gowalavwaka
libi wadaagenne nuwe hama ehemme ekalege faana dari fulaye kiyafa gowalane bappa fulaku ne ehennama Allah subhanahu wa ta'ala mi dakkawani ilahu subhanahu wa ta'ala khiyaruku rabbawa howwa fawa mi makhluq tarbiyatu wegen annani kongo takakka adi ekalege faana nasra taida madadu Allah ta'ala ge hadatun libigen annani kun fadekunka ehenkamun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge siratan algon men balalum fenigen dani ekalege faana ki miistakunna ekalege faanuge bas qabul kurami hunnasha adi ekalege faanuge maccan adawa teringe macca bes adulu weri insaf weri be kale gotuga ekalege faana ki firikalege haythiyatun ambikabalun nattaka emme heyo insana kamuga we wadagennevi ganduwara wede wadagin ekalege faanuge amilla fulu taketi faawanuge wadu islahu kurevum fada kankan amille fulu appulum kurevumuge itura ambikambalunna roshi fissewma adives badigege terega ekuranje kankamuga wes ehitere devum gendevi gaykama loibba kulunu devvevi eyafawga hadis kuravani akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa mu'minun getereng iman kan emme furihama wegen wani emi hegge eba egge khulqu emme hewegen wa mi hunne khiyarukum li ahlihim tiabami hunge tereng emme hewegen wa bayaki ebami hunge ambina meduga emme hew mi hunne wa ana khayrukum li ahli timan kalege fani tiabami hunge tereng ambinan emme hew farate mi dolgol men islami mujtamautakun aduwahamunda bae wahaka tahuga ambinna meduga anheunna meduga ihanetiko kankurewmunda iruga ekankan algon menge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam geneste vidina nisbek kurewmaki ei kamuge dogutedu rangalan nufila kamuge hekke ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam eki mul ekale faanuga haya puluga wes mi huriha faraita ka emme furihama namuna kamuga we wadagen fawani bappa fulege haythiyatun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala tarbiyatu kurawwa fawani bodu firihen darikale libi wadagen nomge sawbun efada darikalaka harukama ekuga kurimatlan jehwada nugannawa gutuga bodati anhen darintake libi wadagen nevi bekale gotuga maneki doshi umuran annanden anhen darin ekalege faanuge tibbevi libi wadagen nevi tim firhen darikalum wes duniye du kurawwa wadagen nevi tuppulu umuruga e huriha imtihanu taken ekalege faanu sallallahu alaihi wasallam tahammal kurawwa algon menna namuna dakkawani ketterikama allahan onna itubaru hifehettuma ekalege faanuga hayappuluga ha darikalum awahare wadagen nevi باقي فاطمة رضي الله عنها إكني إكليك فان دنيا دو كربا وداعن النبي إرجع دنيا جاه النبي ما النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ودار وني إكليك فانو جداري كلام إبراهيم رضي الله عنه أبهار وداعن النبي دوه ما النبي صلى الله عليه وسلم كيرت كربا من جندبي إكليك فانو جلوفلون فابعن دي كارونتا hota fa maccan o hemundiye eheduga timan kalege faanu dennevime Allahu ge rasulaye kalege faane non to e timanna menna ketteriuma handuma fulu koddovani kalege faane non to e ketteriuma wasiye kuravani kalege faane non to e hangurama ge madan tawge qaidaki kalege faane non to e keriwada gannawa mujahidaki kalege faanu widalwani ibn aufe mi rahmate mifaba karune ki rahmate hituga wengale lolun karuna fabane ehennama sehwegemwa ruhewegemwa echennuniya timan kalege faanuge duufulum bere nuwane ibrahime tiya darikalunge waki uma guligen nuhanu asaru ebakure hitama kurame insani tabiyatu إنما اسمع النبي صلى الله عليه وسلم
mifada hadisan algon men geteren dimawa komme mihika namuna edakkawani ketteri kama ekuga hunne uma eya eku ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu dari kambalunna meduga muamala kurawwa fawa gotum e darin navani e furihama tarbiyatu libifa ekalege faanu awhare wada genne duniyega hunnawan libi wada gennebi dari kambalun fatima radiyallahu anha ya behe gotum riwawegen asfawe ekamana amilla fulagege masakke kurawwamun gendeviye ekamanaage una gandan aabu ihsas kurawende bappa fuluge nasehal libi wadagen hivwar kurawu mattaka kannekkama ehemmi hunna barosawumun salamevve hunnew mattaka ham efadan ekamanaage ganduwar kola muhammad sallallahu alaihi wasallam wedwadagen fikama vanama ekamana teduwe wadagen ekalega faanuge nikkuriga bos devwa ekalega faana khasa kurawwa fawa dammati kolega bandawa ham efadan muhammad sallallahu alaihi wasallam ege badalu raddu ekamana devwa tive ekamana etarubiyatuge matiga boduwegen ai ekalege faanu ekalege faanu ganduwara wedwadagen fikama vanama nikkuriga bos devwa ekalege faanuge dammati koluga ekamana bandawa mi tarbiyatuge matiga ekalege faanu darin tarbiyatu korowum gendevi ga gulma loyba kulunum bas gabul kura daringe gotuga ehmegen nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge kafa dari kalun hasanuge faana husainuge faana bos devwa manzaru deke wadagen arabinge tere miheku dannawani tiebe kalun kudakudinga bosdi hadamu heyye rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuge ena dannaw timange tibe diha dari timang eng evves kujjega bos nudeme ekalege faanu hadis korawani timan kalege faanu birfulugem wada gannawme tibage hitun allahu rahum ufullawa faane kama meduga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge kafa dari kambalun umama urwaduwagen namadu kurawwa febabe urwaduwagen namadu kurawwa febabe ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge muamalataki mi hame fadan ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa ummatan irshadu devani timammenge mi ummatu gawa mi hen nune eba mi hunge teren kudakudinna rahum nukura mi hunnaki adi eba mi hunge teren umurun duwaswi mi hunge sharafu nudanna mi hunnaki mi dolgon menna eki faraatakun duwastafaha ko kudakudinge duwaha umurun duwaswi mi hunge duwaha mikankan faaha kuramun dairu algon menna olifa mi onnani haqiqatuga mikankamuga algon menge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam iswe wadagen faawaka mu'minun naki waki duhen hadagen kuda kudinge duwas waki duhen hadagen umurun duwaswi mi hunge duwas waki duhen hadagen mange duwas waki duhen hadagen anghenunge duwas faaha kuran jehe waravure eba mi hunge alaluma kuluna ihtirama lobi muli hayatuga wes shamiluwan jehene baegge gotuga tarbiyatu efa mitiben jehene embima algon menna midimawa masaleki lobeta hunne algon men nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mi matveri siratu dirasa kurumuga wagutu heda kurum madu efa watiwe nuwata ekalege faanuge siratan algon menge nazaru kasiyaru efa watiwe algon mennan aslu lobi hituga ufaddan jehe farataki kobakan oli mifada komme narayaka gowale umagge kurimatiga algon menna beleveni e gowalun emme fortama gowala farai ei mativeri shakhsage gotuga timawashiga wahaka dakkamun da'iruga musumuge wahaka dakkamun da'iruga min komme kamegge wes algon menna miedu beleni miedu duniye matiga algon menna fenna hunna faraitaka ikama ko man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale gfanuge matveri siratuga algon menna vani hangurama ge teregaves
gas gaha gehi kanda mewa ala gasto kariya qadaha ja kon hedum mana kurawwa hama ehem ekalege faanu algon men nang irshadu devani qiyamevwan kari wefa waniko qiyamevwan kari wefa waniko hama ekani oy wagutu kolaki ottare bimuga gowan kollaha wagutu kolekkama wa namaves emiheku gowan kurash emiheku gowan kurash ihtimayan ege faada kommehen nulibunu kamuga vies ehm rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani miheku gahen inda gowame kurma fahuga e gahun insanaku nuwata dire suipekke kamuga vies emihaya sadaqan hunnani libilibiye nuwata daruma hunnani libilibiye ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge siratu wani mifada kankamun furifa hama fadan ekalege faanaki kurin denne fadan ekalege faanuge adawa terinna medugaves adulu verikama insafu muamala kurawwa bekale allah subhanahu wa ta'ala ekalege faana wahi kurawani kalege faanaki hin harukashi bekale kamuga wanama kalege faanuge washagen tibbe bekalun kalege faana durheliwegen ngejjeihe ehembegen ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge oga terikama rahma kulunuge bodukama taka ekalege faanuge appuluge maccan islam wamun annani zuwan tuppulu kudinna adi nikameti haluga jehifawa mistaku saubaki oga terikama alalun libe farate kamawati rahma kulunu huri farate kamawati ehembegen anas ibn malik radiyallahu anhu ekalege faanu vidalwani timan kalege faanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga khidumek kurevumuga diha aharu duwas veti kurevime diha aharu duwas veti kurevime duwa hakus kurevunu kamaka guligen miveni kamek kuri eveni hen kivehe miveni hen nukuri vidalwe adufulu lavwa fennuwe duha kos adi vidalwani timan kalege faanu eppulu nubisame fashui ferame kamugavies ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge eppulavure madu oga terikam bodu echegga ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambiyambi kambalunge farappulun asfawani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam duwahakos ambi kambalege gaagaves dari kambalege gaagaves evves insanege gaaga evves echeggaves nujassavaye Allahuge mawga jihad kurevumuga menui Allahuge mawga adawaterna jihad kurevumuga menui ekalege faanu evves mihege gaga nujassavaye ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ehme Allah subhanahu wa ta'ala wara shamil ko kirit qur'anuga e wahi kurawani wa innaka la ala khuluqin azim kalege faanu wadagen wani matiwerwegen ba khulugu fulege lobati akhunne ege turun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faana bodufuluwe wadagannawa algon menge tereng algon menna dima vedane kamaka meduga kamboduwe wadagannawale bodu algon men mihege amile nafsavure nuwata algon men mihege mambe fanavure boda ehma nabiyya sallallahu alaihi wasallam muli haya pulaki khassako ummata ammuko muli insaniyata adi hama ehme emmeha direta kecce daanden rahma oga terikamun furifawa kame ehme Allah subhanahu wa ta'ala tebefun waragginan odroswane ayate ga wahi kurawani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin timan ilahu kalege fa nufunu wame alam taka rahmatakam ga menui ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dire takicchon oga tere wada gannawa algon men nang hivwaru devwamun hadis kurawani
dirum huri meganden oi komme ecchakan algon men kura sadaqataki de khidumataki ei Allah ge mawga korave sadaqataki dirum huri komme echchaka windu jaha furana huri komme echchaka algon men alalumaki ei kitemme kuda suippe kamuga vies ehmegen Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam dekewada gennevi kotare ege kuda de darinna waki kureifa watan ehenduga Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam suwal kurevi kaaku he kombe kale ko mifadan kantak kuri sahabi be kale ko dannawani timanne hadis kurawani ambura raddu kurash anifahare ga Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam gariha jamalen shakwa dannawani e jamaluge sahibu miha ege macca arwale muda arwale ginakamun ege baru bodukamun e jassa masake ginakamun Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam e sahabiyan irshad devani e fadan amal nukurma man Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam kanda aluwa faave alaku alegge gotuga gengule alaku gengulen jehijjeyya ba emmihun islam dina kura furassara ge terega islam dinuga alun genguluma e alunge kankama muamala kurumuge wahakatan asfa onnati islam dinaki mihun aluwati kura dinege gotuga islam din nikumati kurmo gotun aleg gotuga miha hifeveni hangurama ge madanega muslimunna kafirunna demeduga kurave hangurama ga kafirunge faratun hifeve mihaku maralumuge badaluga ena ya muhlat dinumo gotun ena genguluma egi turun islam dinuge etak kamegge etak kushegge etak kamegge kaffara yaki ei alaku miniwan kurun adi alaku miniwan kurumuge makan ma Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam bayan kurawwa faave etat tanegga em Allah subhanahu wa ta'ala insana ya demagu dakkawa fa wakan engewma fawga wa hadainahu najdain yafawga furtama wasbahi kurawani falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba furtama amalaki wes ay alaku miniwan kurme islam dinuge matiwari amal tawge terega kommekas alaka emiha gengule alaka e alage munu matiga jahafika mavvanama e alaku miniwan kurmaki ei emiha ga macha lazim gam wakame alaku enage belumuge ena efaratege belumuge dashugawa faratun nikume gatumuge iduna islam dimwani devwa duniyege hayatuga ma Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam algun men nattaka ummatattaka e edivada gannew nikam visnawa ma Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam bae faharu kirit kurawwa fa ebabe bae faharu sahabinge majistawga dhikr kurawwa fa ebabe ekalege faanu baddal kuram benuwe wada gannawa ekalege faanuge akhuntake wahaka ekalege faanu ebeyge sifa kurawwamun hadis kurawwani ebeyki ei timan kalege faanu ebami hun nudeki timan kalege faana lobi qur'ane bayke ebami hunge mamba fan qurban ko fawes timan kalege faana baddal kurman ebami hun edenete hinkamu timan kalege faanu ebami hunna shauq were wada gannawme ebami hunna shauq were wada gannawe hinkamu ummatan oti ma Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam ge jiluga nuhimenun kamuga vies ekalege faana lobiko ekalege faana taba ummatiga demitibu erun ema Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam ge loibba shaugu verikan algon men nattaka ufedigin annane algon men ekalege faanuge hippuluga mati maqamuga wana lobata khunne egi turun ukhrawi hayatuga qiyamad duwahuga insanu mistakum mahsharuge madanuga ebamiyunge hisabu laswegin waguta digulagen dative kambuduwegin ebamiyunge bappa fuluge arihaddane
ei eta zamanegge fahum gos ekalege faanu Adam alayhi salam ge arihuga dannawane timammenge hisab awas koddewuma dannawashe ekalege faanu ekam inkar kurovan vidalwane timan kalege faanu wani kushakan aragane ife hamahila keri wade nugannawane egotam mistakun Nuh alayhi salam ge ariha Ibrahim alayhi salam ge ariha Musa alayhi salam ge ariha Isa alayhi salam ge ariha mistakun dane ehennama sen evves bekalaku ekamakan ijabe nudivwane komme bekalaku es amille nafsu fulattaka vidalo mangendawani nafsi 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 timange amille nafse Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ariha mistakun diumaku ekalege faanu hadis kurawwane ana laha timan kalege faanu wani ekamattakai timan kalege faanan oikkameke ei mistakunge hisab awas koddevuma shafaatire wada gennum huriha insanu ekalege faanan iman wegen tibi mi hunna ekalege faanan iman nuwa mi hunna ekalege faanuge adawa terinna dande ekalege faanuge ummatuga a mistakunna adi enun ummetoga a mistakunna dande ekalege faanu shafaatire wada gennawani mistonge hisabu awas koddevuma Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala ge arshikoluge kariya wadagen ekalege faanu sajide tiriwe wadagen Allahu ta'ala ewagutuga ekalege faanu ge hippula ilham koddevvi ungannawa devvi mativeri tasbihataka kalimatakun Allahu ge hadratuga ekalege faanu munajadanno mungendawan Allahu ta'ala ediwodigen viha irevvande efahu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwane e Muhammad kalege faanu ge istarifulu ufulla washa efo kalege faanu ti ediwada gannawa kantakan ediwadagen shafaatire wada gannawa washa Muhammad Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam ge aburan aragane e mativeri makhluqa furassara kuramunda e Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam ge deena furassara kuramunda e Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam ge deen foheluma masakke kuramunda mistakun navs ekalege faanuge mi ihsan terikan qiyamet doga libigen dane dem visnawa ekalege faana tabawa ekalege faana lobi kura ekalege faana iman wa mistakunna kiha oga terikamaka kiha shafaataka kiha kankamen nimmevi ebami hunna for koddeveneto lobeti akhunne mifada insanaka meduga mifada insano gennevi risalata meduga algun menge tereng wahaka dakka ule mihun furasara kon ule mihun mi wahakata dakkam midani eba mihunna mi matwer nabiyya ge siratu kudakovves filafa nuati lobet akhunne eggotakavves hi kurawwagen nuwane algun men kamam mitibi emme kuri arafa algun men kamam mitibi emme tamaddun ge insaniyatu ge tereng insanun ge tereng qadara adi bara adi visnuma himmata minne wani fahanala gosfa alafe Allah subhanahu wa ta'ala kitan has nabi bekalunna rasul bekalun fonuvevito ebekalunna algun menge terega miyadu molati hodun terinna science werinna adi dirasa kura faraytaka ufadda farayta tibiru ebekalunna kiha fembarege ilma qabiliyata visnuma hunaru Allah ta'ala devwa fawaneto ebe kalunge zaman iswe hingajje ehmima algon menna miwa gotaki timamme mitibi wara kuriyara fawa zamanege hi kurevi amilleya giriti weveni den timage maqama timage size oligendani vima fosheka ecche goaka nubeheka faraten nove nuwegen dataka rabbul kainat subhanahu wa ta'ala ge hustohiru anta zaat fulawes ebamihum furasara kuraka fahakannude lobeti akhunne islam dinan anna gonje hunta ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mi risalatan anna furasare ki miyadaku alaka feshigen ule kamennu islam dina edinan amal kura mistakunna duniyega embure ruliweri kama adavetteri kamuge oyewaraki ei alajjehe kamennu hamay fadan muslimunge terega
mu'minunge terega elistuga nanjassagen ule bayaku huriha zamanek gaves ulena ebami hunnan Allah taala devwa fawa namaki munafiqun ei huriha zamanek gas ulebe nikam visnawa lobeta khunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga hanguduge matin wahi bawa levevi kan hinga da wagutuga ekama gule gotum wahi bawa levevi ekama kan Allah taala kalam fulu ivve mun da iruga ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge haya puluga munafiqun harakat teriwa mun dia iru miyadu algon mennan donek kale heaven nube nenge hisaba gosfawa zamanega kitam munafiqun tibenet furuwigenna adi baefaru faaluwegembes lobata khunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sofa farubadage machan aruwawa quraish wangaga ahulwerinna gowalavwe mafahuga tiyabami hun tedu qur'ana muhayye timan kalege faanuge fahatum farubadage anefaratum tiyabami hunge machan hangurama veri lashkarenge bannakamuge khabaru tedu qur'anan heyye ebami hun dandawani konfade kun he timan men dogu qur'ani kalege faanaki teduwari bekale kime teduwari bekalege darikale kime ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam e bayan kurawani timan kalege faanu funuwigem wani tiyabami hunna suwarugege ufaawari kamuge khabaru devvu masha maruwegen diuma fahuga narakaga adaba wannan jihidane kamuge biruwari khabaru devvu masha emme fortamawes wahaka dakkani e kalege faanuge bodu bebe gotuga hori abu lahab tabbal laka kalege faana gelluma halakutte eduhum feshigen makkage mushrikunge ekeki gonata man nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasha ekalege faanuge arihuga tibbevi iman wa madu miskola libemun dia ei algon menge tarihuge faffutawga war saafuko bayan vefawa kame emme bodu beenumaki iman kamuge ahulwerin komme zamanek gaves ebekalunge thabitukama hivvaru libigatun ebekalunge thabitukamun namuna libigatun ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ekadege faana tabawa miistakunna gona kuramun diyei ekigeggotuga ege terega feshigen annani bahuruwa bas bunamu gayan annula muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nisbek kurawunu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun e qur'an bawa levunu kamatiya vidalwa kalege fane ki moyeke anittanega la sahirun kadhab kalege fane ki sihuru weri doguweriyeke anittanega kalege fane ki lemveri shaireke mi huriha malamayttake kurimati wiru mi huriha badubastake kurimati wiru tebefulun aduwesevinto duwahakku isman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu emburi wadagen e mihire mihaye timan kalege faanaki moyen nune mihire mihaye timan kalege faanaki sihurweriyen nune emi hunna mi mawduga jawab devwan hutti wadagen hunnevita note essevinto ewahaka man nabiyya sallallahu alaihi wasallam egi wada gannawa mihiri kankami annane kankankan timan kalege faanuge muhimmiyataki nuwata timan kalege faanan emme muhimmukam bodukamaki ei mibami huna raddu dinumen nunkan timan kalege faanan emme muhimmukamaki Allah taala timan kalege faanuge istarifuluga kondufuluga aluwa faamiwa risalatu miistakunna for koddinunka ehmwege muli arabi karage emmenge tere mashhur fawa kame komme aharege hajjuga fennane zuwam bekalako e bekalege moonu matin alikam vida babulumunda bekalako ekalege faanu miiston kariyan hingawa wada ganno mundaeru fahatun umurun doshi mihaku ekalege faana huturu ecce gomu ogga ukamun ekalege faana furassara kura munda manzaru duniyege tantanun anna mihun suwalu kure mi konkamen heyye buneve tiyai arabinne qurayshwan hage mihunne emihun kura tibawatu kankamuge haqiqaten nengene
ei nabi bekelekama vidaluwa bekeleke fahatun ekelege faanan ogga ukamun furassara kuramun ehgani ekelege faanuge bodube beke mi komme aharege hajjuga hingamunda kamen arabin danna kame ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurimati munda undaguta hame hemme ballawa lobeta khunne ekelege faanu mi mihe gaga allavani kinu mi mihe kan hamala devani kinu ekelege faanu gowalavu mundani allah taala ge ekkowantakama ekelege faanu sallallahu alaihi wasallam gefulo kariga kaubage kariga sajidiye tiri wadagen onnawaniko kitaf faharuto ekelege faana sida hamala devuni bahun ebami hun kuramundiya masakke kaamiyabu nuwe miistakun islam diina wanna adadu ituruwamun diyama ekelege faana hamala deveni emme fahun hashikola bay faharu ekelege faanu sajide fulan onnawanikon gefuluge kariga kaubage kariga muqaddas taneggotuga ebami humes dekemun anna tanegga ekamako ekelege faanuge nikkuri ekelege faanuge verrabbataka tirikure faawa wagutuga geri bakarige kuni wefawa gohoru genes ekelege faanuge istarifulu maccan alalive ibn mas'ud radiyallahu anhu vidaluwani eddu hegga abu jahuluge bah mikan hingafiye hingagen timan kalege faana kiwes nikameti bekaleke salame koddene bodu darifas kolen onna bekale nune evs befuloka kariwa kan nukere makkage bodati verin kura amalaka wative e halatuga ekelege faanuge istarifulu ufula nulevi etan irevanden onneviye istarifulu ufula nulevi etan irevanden onneviye den mihaku fatima radiyallahu anha yang e habaru devwagen ekamana wadagen ekelege faanuge istarifuluga matiga huri karugo horuta nagamun gendiye kuni wefawa takiti mula wefawa takiti nangamun gendevi efada halategga ekelege faanuge dufulum vidalewonu kaman as fave allahumma alayka bi quraish iba ilaha shevani quraish wan haga mihu eba mihun nameduga kan kurawwane gote iba ilahe denodigen wani enum bay fahartawga ekelege faanu ge istarifuluga rida wattaruge nota fotiganden alagen ekelege faanu avahara kollewma masayko febe sajida gonnwaniko emanzaru de kewadagen abu bakr siddiq radiyallahu anhu vidalwani ataqtuluna rajulan an yaqula la ilaha illa allah allahumma nu haqqutuga alukum bebe ehen ilaha kunuwe bunakamattaka tiyabamihum mihaku marani heyya mifada halategga nabiyya sallallahu alaihi wasallam evves ekikahada undagutan ufullawan jehwadagen nebi hame fadan ekelege faanan iman be wadagannawa nikamati haruga tibbe bekaluna libe aniyaga wahake ki awahakennu bilal radiyallahu anhu fada ammar bin yasir nota yasir ge faanuge aila libe wadagen nebi aniyatoge wahake ki awahakennu ehuriha manzare muhammad sallallahu alaihi wasallam de kewadagen ekelege faanu tahammal kurawmun gendawafani ehem ekelege faanu garihuga sahabin kuri aniya libe munde bekalaku dannawani kalege faanu duwa ko devwashe timam bekaluna taka mikamun salame ko naja ko devwato makka ge mushrikun halaku kurawwato rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani tiyabamihun awaswenu gannash tiyabamihun awaswenu gannash tiyabamihun ge kuriga fonunu ummettawga iman kamuge ahuluwerin kure bae mihunge bolu meduga bodukis ala defaliya falale ifave bolu meduga bodukis ala defaliya falale ifave efada undagu tatyabamihum bas tahammal kuran jehenete adi medina nasur libigen annane duas annane e ummiduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam masakke kurawmun gendevi ekelege faana tafatu undagutaka kurimatlan jehwadagenne wahaka tibeflum adu aswa fawane efada gina halittawga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam iskurawwa fawatan algon menna fennani oga terikama hewan ediwadagennewu mikala emme faha kurave en hadisan algon dannawala fa ehem farataka jehilani
ಐಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಸುವಾಲು ಕುರವ್ವನಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಅಣಿಯಾಯಲ್ಲಿ ಬಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಉದಗುಲೆ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರವ್ವನ್ ಜೆಹಿವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ದುವಹಕಿ ಕೊಬಾಹಿಯೆ එකලේග ෆානු හදීස් කොරවනි කමනාගේ කෞමුගේ මීහුගේ කෑරිය තිමන් කලේ ෆානු වඩාගෙන විදුවහෙ නුවත අකබාගේ දුවහෙ ආද එයි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තෝයිෆ්ගේ අහුලුවරින්ගේ කෑරිය වඩාගෙන වි දුවස් ගාගණ්ඩක නබී කමුන් දිහවරකන් අහරුගා මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මක්කාගේ බොඩුන් කුර මීස්තෝන්ගේ මදදා එහිතරිකන් නුලිබි එකලේග ෆානන් ඊමාන් වි මීස්තකුන්නන් අනියා ಇಂತಿಹಾ ಲಿಬೆಮುನ್ ದಿಯ ಹಿದುಗ ದೆಂ ಇತುರು ಫರಾತಕು ಮದದು ಲಿಬಿಗ ತುಮುಗೆ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಝೈದುಗೆ ಫಾನಾ ಎಕುಗ ಹಿಂಗವಾಫ ಸತೇಕ ಕಿಲೋಮೀಟರುಗೆ ದುರ್ಮಿನ ವಡಾಗನ್ನವನಿ ಎವ್ವೆ ಸವಾರಿಯಕ ನಾರುವವ ಹತರುವರಕ ದುವಹುಂ ತೋಯಿಫಂ ಎಕಲೇಗ ಫಾನಾ ವಡಾಗನ್ನವನಿ ಎವ್ವೆ ಸವಾರಿಯಕ ನಾರುವವ ಫ್ಯಾಮೌಗ ಹಿಂಗವಾಫ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ එකලේග ෆානු දුරුදතුරෙක් කොරව්වාකන් එඟි දානෙති එකම එළු විෆියවලෙ ගොතුක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උෆුල්ලව අබුර වඩා ගන්නවනි ෆර්බතෝගේ තෙරේග ඔග්ගාතෝගේ තෙරේග එකලේග ෆානු අරිහුගා තුප්පුළු බේෆලක සයිදුගේ ෆානු වඩා ගන්නවනි තෝයිෆ වඩා ගන්නේ උමාකු තෝයිෆ්ගේ බොඩුන් කුරේ තිම් බේකලක බද්දල් කුරවණි එකලේග ෆානු මිවාහක වාක දෙන්නවීම දන්නවනි කඩේග ෆාන කීතියයි නබී බේකලෙක්කම වඤ්ඤා තිමන්නයා කොම්මෙන් වහක දක්කන් අන්නානේ කම නැතේ ති නබී බේකලෙක්කම වඤ්ඤා තිමන්නේ වරමා මති බේකලෙකේති වහක දක්කා කන් නුජේන තියයි දොගුවරි එක්කම වඤ්ඤා තිමන්නේ කන් නැතේ තිකහද දොගුවරි එක වහක දෙක්කේක අනිකෙක්ගේ ජවාබකි කඩේග ෆාන වඩාගෙන් කවුබාගේ උරකොළු තවුගා එලි වඩාගෙන් ඔන්නවා තිමන් කලේග ෆානකි රසූල් බේකලේ කමුගා විදාළු ඉස්තිමන් කබූලෙන් කුරානම අනෙකෙක්ගේ ජවාබකි මිදිරෂුගේ තෙරෙන් මානකි මක්කාය තෝයිෆ්ගේ තෙරෙන් අල්ලාහ් තාලා ෆෙනි වඩා නුගෙන්නවි හෙජේ කලේග ෆාන නෝනියා නබියෙක් ගොතුක ෆොනොව්වා රසූල් බේකලේ ගොතුගා ෆොනොව්වා මී එබෑ මිහුගේ ඉන්කාර කරෆු ඊයොත් දිගු දතුරු කරවවා වඩාගෙන්නවීමා මූණු මතීගා ආ ජවාබු එයෆෝ එකලේග ෆානු දූකොල්ලෙව්වි කීනු එබෑමියුන්ගේ තරෙන් කුඩකුදින්නා අදි මොයා මගුමච්චන් නෙරේ එකලේග ෆානුගේ අරිහුගා හුන්නෙවි ಝೈದುගේ ෆානා ඔග්ගලුන් හමලා දෙවුණු මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ තෝහිරු ෆෑම්පුළුන් බිම්මච්චල්ලේ ඔහොරිගෙන් දිය දුවහෙන් එයි තෝයිෆ්ගේ දුවහකි ಝೈದುගේ ෆානු විදාළුවනි තිමන් කලේග ෆානු හිප්පුලන් අරා වඩා ගෙන්නෙවියේ තිමන් විරිගෙන් බිම්මච්ච ෆෑබානේ නමේ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ලිබි වඩා ගන්නව මුන්දා අනියා දෙක වඩා ගන්නවම කෙක්කුරවන් උදගුවෙගෙන් බිම්මච්ච විරි ෆෑබ නම කොන්ෆදෙහියේ තිමන් කලේග ෆානු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එෆද වේනි හාලතෙග්ගා වඩාගෙන් එකලේග ෆානු උතුබා බුන් රබියා ෂයිබා බුන් රබියා මිදෙ ජුවානුන්ගේ බගීචායක හැම එකලේග ෆාන වඩාගෙන වුණු වාහක සීරතුග අන්නනි එහිසාබුන් එකලේග ෆානන් හැම එකනි මේබිස් කදුරෙග්ගේ මින්වර ෆෝර කොද්දෙවනි මුලිද තුරුගවස් කොම්මේකස් එනිකමති හාලතු එකලේග ෆාන ජෙහි වඩාගෙන් එකලේග ෆානුගේ හෂිකොළුන් ලේ හොරමුන් දායිරුග අනෙක්කොළුන් මක්කාගේ මුශ්රිකුන් නම් මිබාමිහුන් අංගාෆි මුහම්මද් ෆානු මිතන වඩාගෙන් ෆියේ එකලේග ෆානු තිමම්මෙන් මදදු නුදෙව්වීම එඹුරිබ වඩා ගන්නවේ මක්කාගේ මුශ්රිකුන් ගරුලි ඉතුරු කුරුම ගොතුන් ඒව ගුතුග බිම්මතින් එකලේග ෆාන මදදා හිමායෙන් නුලිබුනීම දෙන් එකලේග ෆාන සාබිතුකන් දෙවු මට්ටකා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එෆොනු වනි උඩුගේ මදදු ජිබ්‍රීල් අලයිහිස්සලාම් වඩාගෙන් ගෝවාලවවා විදාළුවනියේ මුහම්මදේ කලේග ෆානු ගරිහුගා මිහුන්නෙවියේ ෆර්බතෝගේ මලායිකත අල්ලාහ් තාලාගේ අමුරුෆුල කලේග ෆානු එදිවඩාගෙන් ෆිකම වානම අක්ෂබයිනීගේ දෙ ෆර්බද තෝයිෆ්ගේ අහුලුවරින්ගේ මච්ච වට්ටාලා එබෑමිහුන් නැති කරවවා ෆියන් අමිල්ලේ හෂිකොලන් අනියාලිබි මීස්තකුන් එකලේග ෆානුගේ රිසාලතු කබූල් නුකොෆවා හාලතුග ෆුරිහම බාරු ඉලාහිය බාරු උඩුගේ බාරු
libi wadagen wagutuga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam e hadith kurawani ebami hunge borakashitakum wes Allahan iman wane alaku nikumegen atuedane ebami hunge borakashitakum wes Allahan iman wane alaku nikumegen atuedane ehen kamun ebami hun du kurawwashi edi wada gannawani bimmachan iman wane alaku ufamwegen aw e ekale fanuga maqsadaki ehem rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani tazawwajul walud al wadud تبامهم جنام فيها لوبي أنهيونا كامل كراشة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة تمن كليغ فانو إدي ودا غنامي تبامهم غسابون إم بابو أمتكي تمن كليغ فانو أمك كمغا ودا غتما كليغ فانو إدي ودا غنواني ميستكون نركا نرفما مدينة حياة پلوغا كليغ فانا بدلوي كليغ فانو أريهن آسون يهودي كودكوجّ ekaleeg faana eki kankamuga tantanak gos ehi for koddi ule kujje mi kujjanu fennata gina dos wegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam sual kurawani sahabi na kobato denneveni ena waran halu dere war bali koshe oti rasulullah sallallahu alaihi wasallam e wada gannawani e yahudi kuda kujjage geya wadagin e kujjage bola kologa ishinde wadagin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge tahiru falamas ganuge matiga ezuwana ge bo bevuma fahuga ekadege faanu evidalwani e koefulaye la ilaha illa allah kiyasha erun tibaya salamet terikan libene ekujja enage bappage muuna effaru aneffaru Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge muunu fula balala egotuga timfaru takuraru kurevvi e koefula la ilaha illa allah kiyash sobaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam engi wada gannawa mi enage hayatu gemme fahuwa gutu koluka newa midani holiyan elemunka ekujjage bappa dannawani darifulaye ati abul qasim abu qasim sallallahu alaihi wasallam darifulu kiyamam wash ewogutu ekujjage dunun la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kiyumaku ekujjage furana hashiganda wakiwegen dia ehinduga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam nikume wadagen vidalwani allah hamdu hutte timan kalege faanuge sabun emme mihaku es narakan salame kurawunu kamattaka lobe takhunne ehem wima argun menge macca ves adawatteringe hamalata annan miedu miwani umme warabboda balikashwefa emme bodu sawbaki matwe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge siratu argon menna duru wefawa minwaru hamekin argon men siratu adwaha ulunu bayaku aha ulani ves nidalu mattaka nuwata fuhi filwal mattaka kamuga wefa wikan miedu argon men ge hayatuga e sabitu kan netumuge sawbun argon men miwani adadu gina nikametikon hiteve baek gotuga islami umme wefa ehem wema algon men nan adawa terin kamugawa kafirunge hamalataka ekikala gonatan annan hama ehemme algon menge terega ule munafiqunge ekiki undagu takurarukon annamundan ehnamas lobet akhunne algon men muamala kuramvi algon men ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakkawa devwa fawa safu mawge matiga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurassawa devwa fawa safu magu matiga tedemme dina forsara kurumun allah taala ang ilahu ge nabiyya nisbekko iman kam ga ahul nisbekko forsara kurumun gona kurumun iman kam ga ahul weringe leke kene ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge difa'u ga etibbevi sahabi bekalun e kurevvi minne masakkatu ge matin algon men nan handam wegin annan ehnawas ege radduga algon men de jawabaki muhammad sallallahu alaihi wasallam dekkiwi namuna kamuga algon men haden jehen algon men ge terem wakiyoki farudun nikume efada mihunna zuwabuko ilum nati abami hunna elle velega mallawako abami hunna hamala dinima algon men nan edeveni islam dina kan nun nasru man nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men na daskod devwa fawani mifada munafiqum wes lage algon men na ulevene goy intizam kuran
tibe from ballawa munafiqun ge zaim Abdullah ibn Ubay ibn Salul onuma gineren no Qur'an mi hadisa kuruko dannawal dum fo nimmalana Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafiqun ge zaim ehna no Qur'ani kitto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engi wada nugannawato ei munafiqun ge zaimuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engi wada nugannawato ei kafarekan asluga munafiqunna kilobeta khunne hinu kurawwatinge to kafarunna daraja gutun luibayke nu kafarunna nobakam budubay Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar munafiqun tibehushi narakage emme adi batanuge munafiqunna ki hituge adin asluga kafirun beru fushun iman kan dakkagen ule mihun iman kan ulanu kuramun da mihun kafirunna ki emihunge kafirukama emihunge adawa etterikan algon menna engebe munafiqunna ki aslu kafirun ekamaku iman kamuge dawwa kuramun da mihun kommekas emihunna meduga man nabiyya sallallahu alaihi wasallam dosurga muamala kuramun diegol ballawa ingeto man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hukuru duwahuga mimbaran ara wada gannawa wagutuga badru hangurame fawga mi Abdullah ibn Ubay ibn Salul imam mafaw ekalege faanu hukuru duwaga mimbaran ara wada gannawa wagutuga teduwe eba bune mi istakunna mukhatab ko sahabi bekalunna mukhatab ko e mi istakunne mihun nabi Allah taala ge nabiyya ekalege faanan hanguduge matin wahiba walevve jabami ekalege faanu basfulu aduahash kemanterikan ada kurash mashhur wamvege hukura feshumo kuriga migotam meenage mikan hingamun diyarman nabiyya sallallahu alaihi wasallam nuhuttuwa emme fahum uhuduge duwahuga uhudu hanguramen nikun magumatiga enhas bekalunge tereng tinsate kamihun ena ebamihunge terega hingagen muslimunge lashkarun tinsate kamihun ambura madina ge tereya gendiya hanguramaga bavervi enhas mihunge tereng Abdullah ibn Ubay ibn Salul enage e nifaq faaduwegen ai uhuduge duwahuga timammi rayu qabul kurave mi hikamuga nuhedi timange bahenne hiye zuwanuge bahaye goto ekale faanu nikume wadagen nebiye hangurama kurawu mattaka mushrikunna baddal kurawu kommekas mi hadisa afawga asfave ekkada gotan ene teduwe olon teduma edduha ku teduwani kon ei mi hangurame fawga denga hukuru duwahuga ekale faanu teduwe wadagan nawan ulani kon miina teduwe ekkal takuriru kuram wegen dima kolli wagutu kaarigi tibbevi bekalun enage feramuga annonuga hifata buni nuteduwashe ti undugu fulane kamen nete emmen navve singe kaleti munafiq ehem wahaka dekki be fulun tibbevi ewagutuga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagin khutuba fattawaf mikalege kikkuri mi taqwa veri miya timan dakkani alefay doguwa haken heye timan mi bunani doguwa haken heye bunuma fo man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hukurge majlis du kollafa nikumegen ediye hema argon menge mihege hukurge majlis argon menge mihege darus argon menge mihege nasehen adunahan nuwata aduwa hiya ya furassara kuran nuwata naha tibe meyen halelawan tibe mi humma ginawan adi ma gaek kambodu kommekas mi makarwari aniyawari abajjavariya kantan nimmaluma Umar radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga etafaraku dennevi Allahuge mi adawe teriya kanduran bo wahi kolluma timan kalega faana idura devwashe Allahu rasulay ekalega faana vidalu mun gendawani nuneke erum mistakun kiyani Muhammad enage kaariga ekalega faanuga arihuga ule sahabin qatul kurmun daniya iduna nudevwa ekalega faanu idura devumaki hukum nudevwa mihin as tabuk hanguramaga mi mehunge kanta warabboda faaluwege hingajja tabukuga etawwahake dakkamun gendiya tabukuga emiyunge nubakan itura faaluwege gendiya Allah taala kiritu Qur'anuga surate bawale vivi e suratuge gina baga wahaka dakkawa faawani mi munafiqunge nubakan ummata bayan ko dew mattaka ehemwege e surata bayin ilumerin devwa faawani suratul fadiha nuwat fadah makkage mushrikun navvure undagu bodu bay gotuga munafiqun wegen asfawative munafiqun fadhihe kurumuge ayattake tauba suratuga kommekas eyoffoga tebe fulun adoswana algon menge mamma fulu
Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam mativeri ambikabalun Aisha radiyallahu anha ya behe gotun e feturi ifkuge huturu wahaka feturu muge emme iskon huri mi haki mi Abdullah ibn Ubay ibn Salul nikam ballawa ingeto argon men Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam feshigin qiyamata hamyan annane huriha muslimunna argon menge ma Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam ya gona kogin ene wani gona koffe e mativeri tahiru argon menge ma kambala behe gotun konfada huturu wahaketo mi wahaka dakiveni kon wahake kama dakkani kon wahake kon farataka behe gotun kamves e wahaka dakkamun diya mi hunna ihsas nu kurewune emme faun Allah taala kiriti qur'anuga nur suratuga ekamana bariya wegen wakan hanguduge matin bawa lavva angafu maddanden miistakunna ekama meduga tiben jehuni visnume geterek visnawaingeto argon menge tere mihaku argon menge lobiwa ambi miha behe gotun nota argon menge mihege abura behe gotun mihaku wahake dakkafiya kiha ruliyan adiveneto kiha avahan emiye kiban badalu hifam behenum waneto mikanta boduwegen as lobeta khunne engi wada gannawa to mi Abdullah ibn Ubay ibn Saluluge dariya kuhure Abdullah kiya befre Abdullah ibn Ubay ibn Salul ei mu'mine mativeri zuwane aluweri bekale Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam ya kuttankan hodafawa zuwane edduha ko Rasulullah Sallallaah Alaihi wasallam gariyan as dannawani e Allah ga rasulaye timange bappa ge kanta warab boduwejje ehenkam mu'minunge terem baya kunikume ena qatul kurmo kuriga timanne hudda devwashe pappage kandura ambo waki kolluma Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam takurar ko jawab devani hadis korwani ihsan teri ko kanta kurash ene ameduga oga teri ko kanta kurash timan kalege faanuge arihuga tibbawa mihun qatul kuraniye bunaka timan kalege faanu fursaten nu devwaname adiduri mengeto Abdullah ibn Ubay ibn Salul marwaj enage nubakam muli Madina ge terege faturafa yahudina muslimunna edikola etan nurakkaatari ehitaka adi sirru ma'lumatake foru goddinu mafau ene tabawa bayaku ufeddu mafau Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam argon menge lubeti ma kambalu ekalege faanuge ambi kambalunge aburu hadikuru mafauga duniya duko hingajje maruwajje eduwahu enage darifulu Abdullah as tannawani Allah go rasulaye kalege faanuge jubba kolu devwa washe timange bappage kafunek gotuga luma Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam ezwanage hippulu hamajessa devu mattakaya adi ekalege faanuge hippuluge saada kama ekalege faanuge sida kam bayan ko devu mattaka ekalege faanuge jubba kolu devwani e mal'unuge gaga la kafun kurumattaka argon mallune midennevi Allah taala wahi korwani qatalahumullah Allah abamihunna la'ana levvi argon dennu Allah taala wani ifadam wahi korwafa anittanega wahi korwani la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum tiyabamihun udhurnu dakkashe kafir wajjame tiyabamihun iman wuma fawgavis kommekas enage kafun kurawijje Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam ge jubba kol levigi efo ekalege faanu garihuga ekkale darikalum medeni bappa afulattaka janaza ga baawruma wadagen devwashe namadu kurawwa umaruge faana miedu wadagen wa vidaluni wada nuganna washe kalege faanu Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafiqunge zaim ena kafirekkan iulan nukok muslimunge terega ulnative enaya namadu koddinu mattaka mi darifuluge hinhamaje hun hodadinu mattaka e wada gannawani wadagen ekalege faanu hutti wadagen nevima umaruge faanu Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam ge hedun koluga hifatta wafa edannawani Allahuge rasulaye Allahuge ti adawa teriya ekalege faanu namadu koddevani he nukurawashe Nabiyya Sallallaah Alaihi wasallam hadith kurawani umare kalege faanu madun hunnawash timan kalege faanan Allah taala wani ikhtiyaru devwafe
නමාදු කුරුමා නුකුරුමුගේ තිමන් කලේග ෆානු බේනුම් වේ වඩා ගන්නවා ගොතෙන් ඉඛතියාර කුරුන් තිමන් කලේග ෆාන එබෝතේ අල්ලාහ් අංගවාෆාවනියෙන් නුන් හෙයේ කලේග ෆානු හද්දිය ෆාරක් එබෑමි හොන ඉස්තිග්ෆාර කුරියස් තිමන් ඉලාහු එබෑමි හොන කෆාෆෙන් නුෆස්සවා නමේ තිමන් කලේග ෆාන එංගි වඩා ගන්නවා නම හද්දිය ෆාරවර ගිනාන් ඉස්තිග්ෆාර කොග්ගෙන් ෆොහෙවේනකම ෆාෆ ෆොහෙවේනකම එංගි වඩා ගන්නවා නම එවරවස් තිමන් කලේග ෆානු ඉස්තිග්ෆාර කුරවෑගෙන් ෆාෆ ෆොහෙවේතෝ දුආ කුරෙව්වෙවි මොහෙ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ අබ්දුල්ලාහ් බින් උබයි බින් සලූලා ජනාසාගා ඉමාම් වේ නමාද කුරවවා ඒ දක්කවා දෙවවනි එකලේග ෆානුගේ හිප්පුලුගේ තනවස්කම් එකලේග ෆානුගේ හිව්වරා මින්නෙන් හුරිගොයි එකලේග ෆානුගේ දීන එකලේග ෆානුගේ රිසාලත නසුන් නුලිබේතෝ එහෙම ලොබෙත අහුන්නේ අල්ගොන් මෙන්න දිමාවා මිෆද කංකමුගා අල්ගොන් මෙන්ගේ ඇෆ්ෆා ඉස්කො අදි සෝෂල් මීඩියාගා දුලන් ආහා එච්චකුන් අල්ගොන් මෙන් ජවාබුකෝ එබෑමි හුන්නා දිමා හුතුරු බස් බුනුමුගේ සබුන් එබෑමි හුන් අල්ගොන් මෙන් නෂා අල්ගොන් මෙන්ගේ දීනෂා අල්ගොන් මෙන්ගේ නබියාය එබෑමි හුන්ගේ දුලුන් ෆුරස්සාර බේරුවා සෞබෙක්කමුගා අල්ගොන් මෙන් හිදුමුගේ බදලුගා ඉලුමු ලිබිගෙන් හුර තන්දොර වකිකොග්ගෙන් තිබේ කන් එඟිගෙන් තිබේ කොම්මේ ඉන්සානකුස් නරකෑ මුත්ති කුරවි සුවරුගේ වණමුගේ හිදායතු ලිබුමන් උම්මීදු කුරා හාදුගා අල්ගොන් මෙන් මෂේ කුරමා හිඟවා අල්ගොන් මෙන්නකි ඉස්වේ හමලා දේ බෑ එක්කමුගා නෝමා හිඟවා අල්ගොන් මෙන්ගේ තරේ මීහකු ෆාෆේ කොග්ගෙන් එමිහිගේ මචං හද්දු ගායම කුරන් ජහුනස් අල්ගොන් මෙන්ගේ තරේ මීහකු දීනුම් බේරුවගේ මුරුතද්දුවකින් එමිහිගේ මචං හද්දු ගායම කුරන් ජහුනු කමුගා වියස් එකමකි එවගුතෙග්ගා ඔන්න ඉස්ලාමී වෙරිකමෙක්ගේ බොලුගා එලිෆාවා zimmaay අල්ගොන් මෙන්ගේ තරෙන් ආම්මු වකි ෆරුදුන්ගේ මචං ඔන්න කමෙන්නුන් දුආයකි අල්ගොන් මෙන්නකි මිෆදා කොම්මේ වගුතෙග්ගා mifada komme fitunaage wagutega mifada komme imtihanage wagutega ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnata rujua wan danna ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam dekke magun huriha maqamega huriha halatega amalu kurumuge hivwaru libigemwa adi ekan olum filagemwa hidayatu libigemwa بأيكم قاد لفهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.